nibyo ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mbifurije kugubwa neza muri kino gitondo cya tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026 dufashe uyu mwanya njyewe ndetse namwe kugira ngo turebe amakuru y'ingenzi kandi agezweho mu byo tugiye kuba twagaruka cyangwa se mu buryo tugiye kuba twabana. Turaza gufata iminota itari myinshi kandi mu by'ukuri itari na mikeya, turebe uko byifashe kabisa cyangwa se uko bihagaze. Urugendo rw'amakuru tugiye kurukomereza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hirya no hino mu myanya igiye itandukanye cyangwa se mu bice bigiye bitandukanye, turebe akantu ko kandi uko bihagaze ndetse nuko byifashe. Nyemerera ukande subscribe cyangwa se sabone niba ari ku nshuro ya mbere udukurikiranye hagati aho ngaho, ariko niba usanzwe ukurikirana ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho nanone ukaba utarakanda subscribe, menya ko urimo urahomba kandi mu by'ukuri bimwe bita ngo kunyagwa zigahera, urimo uracikanwa, hari amakuru atari kukugeraho kandi yakabaye akugeraho. Like, ibitekerezo byanyu n'inyunganizi tukabyakira muri komenti, ari nako mu by'ukuri iyo udatanze ibitekerezo cyangwa se inyunganizi gahunda murayizi nk'abataramu cyane ni imitima. Abakunzi ba Bosco nanjye namaze kuhagera kuri zino mikoro, ngiye kubabwira amakuru akomeye cyane yamaze kuba yadusesekaraho. Rero abarwanyi ba AFC M23 bakomeje kwigamba ibikorwa bigiye bitandukanye ngo barimo gukorera ku rugamba, ariko bamwe bakavuga bati se iyi AFC M23 ni yaba iri kwirata inkovu z'imiringa. Ndaza kuba mbigarukaho nkubwira ibyo AFC M23 yigambye gukora bitigeze byemerwa na bamwe, abandi bamwe babyemeje abandi barabihakana. Icy'ingenzi hano kuza kukubwira aya makuru. Hanyuma rero icyo ugomba kuba wamenya, ndakwerekeza bita za Kakenge, za Bidegu, za Minembwe, FARDC Wazalendo bakoze icyo bita urugamba rw'amagasa, operasiyo karabutaka. Bakoze operasiyo karabutaka ikomeye cyane. Twirwaneho ndetse na AFC M23 muri Kivu y'Amajyepfo basubiranyemo. Aba barapfa iki? Ko tuzi ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ifite umutungo ukomeye cyane, atari bya bindi bavuga ngo abasangira ubusa bitano ibisambo. Byaba byagenze gute kugira ngo twirwaneho na AFC M23 bavugweho guno gusubiranamo? Kamanyora haravugwa amakuru akomeye cyane, baravuga ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje kuva muri kino gice. Coalition AFC M23 rero ikaba ikomeje kuva muri kano gace ka Kamanyora nk'uko byatangajwe. Nabyo ndaza kuba mbikomozaho cyane cyangwa se mbigarukaho. Ni amakuru menshi cyane navuga ko tugufitiye kugeza magingo yangaya cyangwa se kugeza kuri uno munota. Hari n'inkuru zigaruka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari itangazo navuga yuko ryashyizwe hanze, ariko hari icyo Leta y'u Rwanda yaje gusubiza ku nyandiko iherutse gushyirwa ahabona. Iyo tuvuze ahabona tuba tuvuze ku mugaragaro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda rero rwagize icyo rusubiza kuri ino nyandiko. Bagize icyo basubiza kuri ino nyandiko, turaza kubirebera hamwe. Ingabo z'u Burundi nyinshi, amakamyo menshi y'ingabo z'u Burundi arimo arava mu gihugu cy'u Burundi yerekeza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Havuzwe amakamyo 12 yavuye mu gihugu cy'u Burundi aza hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yarapakiye iki? Yaratwaye ibiki? Yari yerekeje he? Ndaza kukubwira aya makuru nayo, unyemerere ugume hafi cyangwa se ntujye kure kugira ngo tuze kuba twabana mu by'ukuri tubigaru cyangwa se tubigarukeho tubigarukeho mu by'ukuri byanze bikunze tubive imuzi n'imuzingo. Amakuru akomeye cyane rero, reka tuyahere kuri rino tangazo. U Rwanda ruvuze iki nyuma y'uko ruhawe iminsi yo kuva ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo
nyuma y'uko kugeza kuri ubu ngubu Amerika ivuga iti izo ngabo zanyu mufite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo zishyigikira inyeshyamba, zirimo zigaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye, ati mu by'ukuri muzihakure, ubwo kumva ko hari icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishatse kuvuga aho ngaho. Ni nyuma y'uko baherutse gufatira igihugu cy'u Rwanda ibihano, benshi bavuze bati Amerika yaba iri no gushyushya kandi gatebe k'ibihano, kubera yuko bati niba bashyize rino tangazo hanze kandi bikagaragara ko u Rwanda ruvuga ko nta ngabo rufiteyo, bivuze ngo nta n'izo bazakura. Niba bavuga ko ntazo bafiteyo, ntazo gukurayo bafite, kandi nibyo biri gutuma Amerika ifata ibihano. Bivuze ngo bamwe baravuga bati nyuma y'iminsi yatanzwe, ati rero mu by'ukuri bino byaba ari kimwe mu byo twakwita nk'ibihano bikomeye cyane, bishobora kuba bigiye kongera gutegurwa kandi bigashyirwa mu bikorwa. U Rwanda rero hari icyo rwasubije. U Rwanda rwashimangiye ko amasezerano ya Washington agomba kubahirizwa n'impande zombi. Ruvuga ngo ibihano byafashwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika abarimo umukuru w'igihugu Perezida Donald Trump ubwe yaritangaje avuga ati kuki u Rwanda yewe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigarutseho izi mpande zombi zasinye amasezerano yo mu Ukuboza 2025, avuga ati nimwe mwabyisinyiye mugomba kubikurikiza. U Rwanda rugasabwa ko izo ngabo zikurwayo, kuko baravuga bati mwemeye guhagarika ingamba z'ubwirinzi, kandi ingamba z'ubwirinzi ni ingabo mufite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati rero muhagarike ibyo bikorwa. U Rwanda rukavuga ruti twebwe dufite ibibazo bikomeye cyane, twe ku ruhande rumwe turasabwa kubahiriza ayo masezerano, ariko ubwo twayasinyanye we akirengagizwa, kubera yuko ubu tuvugana Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabwe guhagarika imikoranire na FDLR, umutwe wa 23 nawo usabwa ko u Rwanda rusabwa guhagarika ndetse no gucana umubano nawo, ariko Amerika ikavuga iti AFC/M23 kuki u Rwanda mutari guhagarika ibyo bikorwa. Reka turebe Kigali yavuze iki, Leta y'u Rwanda yatangaje iki, ubuyobozi bw'u Rwanda bwavuze iki ku byo Marc Rubio aherutse kuvugwa, ku byo bita Basent Scott uhagarariye icyo bita US Department Treasury aherutse kuvuga. Aba bategetsi bombi hari ibyo batangaje twagiye tugarukaho cyangwa se tumaze iminsi dukomozaho. None reka turebe u Rwanda rwashubije iki cyangwa se rumaze kuba rwasubiza iki. Kigali ku ya 5 Kamena 2026, ati guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yakiriye kandi yitaye ku byo umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marc Rubio yatangaje mu nama ya Komisiyo y'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga yabaye ku itariki 4 Kamena 2026. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yakiriye kandi yitaye ku byo umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marc Rubio yatangaje. Bivuze ngo ibyo uyu Marc Rubio aherutse gutangaza ejo bundi hano mu minsi igera kuri 2 itambutse, u Rwanda rwavuze ko ayo makuru bayafite kandi bayamenye, barabyumvishije. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane y'u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda yavuze ko yashimishijwe n'uko Marc Rubio yemeye ko u Rwanda rukomeje kubahiriza inshingano rwiyemeje mu masezerano ya Washington agamije gushaka ibisubizo birambye ku bibazo by'umutekano bimaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati rwose ibi byaradushimishije. U Rwanda ngo rwagaragaje muri iyi nyandiko ko rushima uruhare rukomeje gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushakira amahoro akarere k'ibiyaga bigari, cyane cyane binyuze mu masezerano ya Washington ashyiraho umurongo ngenderwaho wo gukemura imizi y'amakimbirane n'umutekano muke umaze imyaka myinshi urangwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora guverinoma y'u Rwanda yibukije ko ayo masezerano atareba uruhande rumwe gusa, ahubwo ko ateganya inshingano zigomba kubahirizwa n'impande zombi.
arizo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rwavuze ko ayo masezerano adakwiye gushyirwa mu bikorwa mu buryo bwo guhitamo ibyo uruhande rumwe rwubahiriza ngo ibindi birebwe ukundi. Mu itangazo ryayo, guverinoma y'u Rwanda yashimangiye ko ibibazo biri mu karere bidashobora gukemurwa mu gihe habayeho kubogamira ku ruhande rumwe cyangwa kutagira uburyozwacyaha bungana ku mpande zose bireba. Yavuze ko amahoro arambye ashingira ku kubahiriza amasezerano yose uko yakabaye no ku gufata inshingano ku mpande zombi. U Rwanda rwongeye gutangaza ko rukomeje gushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje muri ayo masezerano, ariko rugaragaza impungenge z'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kutubahiriza zimwe mu nshingano zayo nk'uko iryo tangazo ribivuga. Kigali ishinja Kinshasa gukomeza gutera inkunga umutwe wa FDLR u Rwanda rufata nk'umutwe w'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 umaze imyaka isaga 30 ukorera ku butaka bwa Kongo. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko ibikorwa bya FDLR bikomeje kuba ikibazo gikomeye ku mutekano warwo ndetse no ku mutekano w'akarere muri rusange. Yanagaragaje impungenge ku ikoreshwa ry'indege zitagira abapilote drones z'intambara mu bice bituwe n'abaturage. Ivuga ko ibyo nabyo bikomeza gushyira ubuzima bw'abasivile mu kaga. Muri iri tangazo, u Rwanda rwongeye gushimangira ko ngo rwiyemeje gukomeza kubahiriza amasezerano ya Washington no gukorana mu buryo bwubaka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu byo mu karere ndetse n'izindi nzego zifite uruhare mu gushaka amahoro. Guverinoma y'u Rwanda yavuze ko intego nyamukuru ari uguteza imbere amahoro, umutekano n'iterambere rirambye mu karere k'ibiyaga bigari binyuze mu biganiro, ubufatanye ndetse no kubahiriza ibyo impande zose ziyemeje. Iri tangazo rije mu gihe hakomeje ibiganiro n'ingamba zitandukanye zigamije kugabanya umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gushaka ibisubizo birambye ku bibazo by'umutekano bimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rugaragaza ko gukemura ibyo bibazo bisaba ko buri ruhande rwubahiriza ibyo rwiyemeje hagamijwe kugera ku murongo w'amahoro arambye n'umutekano w'akarere kose. Urwo rero ni u Rwanda rusubiza rero ku byavuzwe na Marco Rubio. Ngira ngo murabyumvishe rwose ko inyandiko bamaze kuba bayishyira ahagaragara cyangwa se ahabona, cyangwa se mvuge nti ku mugaragaro, bavuga bati hari ibitarimo kugenda neza. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagira nkubwire ko abangaba Marco Rubio mu masaha make yatambutse bashyize hanze ubundi butumwa bukomeye cyane. Ubwo ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagira ngo nabyo tubyinjiremo turebe uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Turebe uko bihagaze. Ese iyi US ni icyo bita US Senior Advisor for, mu by'ukuri nguyu muramuzi nyine, amaze gushyira hanze buno butumwa bukomeye cyane, ari nawe mu by'ukuri babashe kugarukaho bavuga bati hari bitarimo kugenda neza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni Mossad Baruzi amaze kugira ibyo ashyira hanze mu by'ukuri ku mugaragaro. Kugira ngo mbabwire ko byifashe nawe ku ruhande rwe. N'ubundi ntibikirimo gutangazwa, navuga ko ari bikirimo gutangazwa na Amerika. Amerika rero yafatiye ibihano abayobozi ba M23 na FDLR, isaba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubahiriza amasezerano ya Washington. Ibi bisubiwemo na US Senior Advisor for Arabic and Africa Mossad Baruzi. Urumva ko abategetsi bose bahagurutse. Twahereye ku byavuzwe mu by'ukuri twareye ku byavuzwe na Scott Bessent, twinjira ku byavuzwe na Marco Rubio, tugeze ku byavuzwe na Mossad Baruzi. Urumva ko hakirimo ibirimo gukorwa.
hari ibikirimo gukorwa, byanze bikunze rero bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane. Reka ninjire ku bivuzwe na Mossad Baruzi. Washington bati leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zafatiye ibihano bamwe mu bayobozi bakuru b'imitwe ya FDLR na M23 ibashinja kugira uruhare mu bikorwa by'urugomo byibasiye abaturage ndetse no kubangamira gahunda y'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, Amerika yavuze ko iki cyemezo kiri mu rwego rwo gukomeza gushyigikira ibikorwa bigamije guteza imbere amahoro, umutekano n'iterambere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo no mu karere k'ibiyaga bigari. Leta ya Amerika yavuze ko abayobozi b'iyo mitwe bafatiwe ibihano kubera uruhare bakekwaho mu bikorwa by'ihohoterwa byakorewe abaturage ndetse no kubera ibikorwa bifatwa nk'ibibangamira inzira y'amahoro ikomeje gushakirwa mu karere. Ngira ngo urabyumva rwose, urabyumva kabisa ko hano biba bitoroshye. Amerika yongeye gushimangira ko yiteguye gufatira izindi ngamba cyangwa se ibihano igihugu icyo ari cyo cyose, umuntu ku giti cye cyangwa umutwe ari wo wose ushobora guhungabanya amahirwe yo kugera ku mahoro arambye mu karere. Urumva, Amerika rwose ikomeje kugaragaza ko hano harimo ibitagenda neza, harimo ibitagenda neza byanze bikunze. Nk'uko byatangajwe, by'umwihariko Amerika yavuze ko izakomeza gukurikirana ibikorwa byose bishobora kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington n'inshingano zijyanye no kubungabunga amahoro zemeranyijweho n'impande bireba. Muri iryo tangazo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye ingabo z'u Rwanda kurangiza vuba kandi nta yandi mananiza igikorwa cyo kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amerika kandi yasabye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo gufata ingamba zikomeye kandi zifatika zo guca intege ndetse no kurandura burundu umutwe wa FDLR umaze imyaka myinshi ukora mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu by'ukuri baravuga bati hari ikigomba gukorwa. Barasaba Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Amerika barasaba Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu by'ukuri barasaba ko hari ikigomba kugira iki gukorwa. Bavuga bati musenye uwo mutwe wa FDLR cyangwa se muhagarike imikoranire na FDLR, kubera ko uyu nawo ni ikibazo gikomeye cyane. Abayobozi ba Amerika bagaragaje ko kubahiriza amasezerano, gushyira mu bikorwa iby'impande zose ziyemeje no kubazwa inshingano ku bikorwa ibyo ari byo bizafasha kugera ku mahoro arambye mu karere. Iri tangazo rije mu gihe hakomeje imbaraga za diplomasi n'ibiganiro bigamije gukemura amakimbirane amaze imyaka myinshi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'imitwe yitwaje intwaro ikora mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni kandi mu gihe amasezerano ya Washington akomeje gufatwa nk'inzira y'ingenzi ishobora gutanga ibisubizo birambye ku bibazo by'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Abasesenguzi bavuga ko nk'ibi bishobora kongera igitutu ku mpande zose bireba kugira ngo hubahirizwe ibikubiye mu masezerano y'amahoro. Gusa bavuga ko amahoro arambye azagerwaho ari uko impande zose zubahirije ibyo ziyemeje kandi zikagaragaza ubushake bwa politiki mu gukemura ibibazo by'umutekano bikomeje kuzahaza abaturage bo mu burasirazuba bwa Congo. Amerika yasoje ivuga ko gukomeza kubazwa inshingano, kubahiriza amasezerano no kuyashyira mu bikorwa uko yakabaye arizo nkingi z'ingenzi zo kubaka amahoro n'umutekano birambye mu karere kose k'ibiyaga bigari. Tukiva kuri ibi, AFC M23 yagize ibyo ivuga. Rucuru, Koloneli Ngabo Jean Dodier Muzalendo ngo yafashwe, Kapiteni Shukuru ngo yishyikiriza ubuyobozi ku bushake. Aya ni amakuru amaze gushyirwa hanze n'abarwanyi ba FC23. Murabizi ko hanga amakuru yose tuyabagezaho 5/5. Bati mu gikorwa ibi ni ibyigambwe n'inyeshyamba za FC23 ngo mu gikorwa kidasanzwe cy'umutekano cyakozwe n'ingabo z'impinduramatwara za Congo, n'uvuga ngo Arme Liberation Congolaise mu gace ka Nyabanira
mu itsinda rya Benza cyangwa se muri groupe ya Benza muri teritwari ya Rutshuru ngo hafatiwe Colonel Wazalendo witwa Ngabo Jean de Dieu Muzalendo mu gihe Kapiteni Shukuru ngo yishyikirije ubuyobozi ku bushake. Izi nyeshyamba zikomeza zivuga ko ngo aya makuru yatangajwe ku biro by'ubuyobozi bwa teritwari ya Rutshuru kuri wa kane, aho Liyetona Colonel Vianney Kazarama ushinzwe ibikorwa byo gukangurira abaturage kubashishikariza ndetse no gushaka abarwanyi mu karere ka mbere k'ibikorwa bya gisirikare yamurikiye ubuyobozi bw'iyo teritwari aba basirikare bombi. Nk'uko byatangajwe n'abayobozi ba gisirikare, icyo gikorwa cyihariye cyabereye i Nyabanira cyagejeje ku ifatwa ry'uwari uzwi nka Colonel Kadogo Murindahabi Jean de Dieu uzwi kandi ku izina rya Ngabo. Uretse gufata uwo muyobozi w'umutwe witwaje intwaro, ingabo zanabashije gufata intwaro zitandukanye zakoreshwaga n'uwo mutwe. Mu ntwaro zafashwe harimo imbunda 10 zirimo imbunda nini ngo yo mu bwoko bwa PKM, ibisasu bibiri bya RPG ndetse n'imbunda ndende zirindwi zo mu bwoko bwa AK-47. Ubuyobozi bwa gisirikare bwavuze ko ibyo byagezweho mu rwego rwo gukomeza guhashya imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano mu bice bitandukanye bya Rutshuru. Mu ijambo rye, umuyobozi wa teritwari ya Rutshuru Ephraim Kabasha ngo arashimira ubuyobozi bw'ingabo zikora mu karere mbere k'ibikorwa bya gisirikare ku kazi bakoze kagejeje ku ifatwa rya Colonel Ngabo ndetse no kwishyikiriza kwa Kapiteni Shukuru. Yavuze ko ibyo bikorwa ari intambwe ikomeye mu rugendo rwo kugarura amahoro n'umutekano muri teritwari ya Rutshuru, cyane cyane mu gace ka Benza kamaze igihe kagaragaramo ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro. Ephraim Kabasha yagize ati turashimira ingabo zacu ku kazi gakomeye zakoze. Buhoro buhoro turagenda dufata neza ikibazo cy'umutekano mu itsinda rya Benza kandi tuzakora ibishoboka byose kugira ngo amahoro agaruke burundu mu nyungu z'abaturage bose. Yakomeje avuga ko ubuyobozi buzafatanya n'inzego z'umutekano mu gukomeza ibikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro no gushimangira ituze ry'abaturage. Yanahamagariye abarwanyi bose bagikomeje ibikorwa by'intambara muri ako karere gushyira intwaro hasi ndetse no kwinjira mu nzira y'amahoro, avuga ko aribwo buryo bwonyine bushobora gutuma haboneka umutekano urambye, iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Abasesenguzi bavuga ko ifatwa ry'umwe mu bayobozi b'imitwe yitwaje intwaro ndetse no kwishyikiriza kwa bamwe mu barwanyi bishobora kugira uruhare mu kugabanya ibikorwa by'urugomo bimaze igihe bivugwa muri Rutshuru. Gusa bavuga ko hakiri urugendo rurerure rwo kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imitwe myinshi yitwaje intwaro ikomeje gukorera. Abo ni AFC M23 rero bagize ibyo batangaza. AFC M23 rero itangaje aya makuru nyuma y'andi makuru y'ingenzi yutirwa cyane amaze kutugeraho, ngiye kugenda ngarukaho nihuta cyane kubera ko iminota irimo iragenda idusiga. Amakuru atangazwa aravuga ko abarwanyi batwirwandeho bayobowe na Colonel Sematama barwanye n'abarwanyi bo mu mutwe wa M23 bagiye mu bice bya Minembwe gutanga umusada kuri twirwaneho. Aya makuru avuga ko ngo imishyamirano yaje kuba kuri wa gatanu mu gihe abarwanyi ba M23 bifuzaga ko batera ibirindiro bya FARDC ariko abarwanyi batwirwaneho bakabyanga. Indi soko y'amakuru ivuga ko abarwanyi batwirwaneho na M23 batari kwemeranya ku cyerekezo cy'intambara yo mu Minembwe. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bavuga ko kugira ngo ibitero bigabwe na FARDC muri Mikenye bibashe guhagarara ari uko hakongera hagafatwa Uvira, ariko abarwanyi batwirwaneho bo bakaba batabikozwa, bavuga ko bene wabo bahuye n'akaga igihe M23 afataga umujyi wa Uvira, akavuga bati ibyo ngibyo ntabwo dushobora kuba twabikozwa, babyanze. Inyeshyamba za F23 ziravuga ko kuva mu gace ka Kamanyora ndetse na Katogota nk'uko birimo bitangazwa, ariko ano makuru yo ntabwo nza kutinda kuri byinshi kubera ko biravuga ko inyeshyamba za F23 zakomeje kugenda zigaragara ibikorwa byo gusubira inyuma ejo bakagaruka. Ari niyo mpamvu benshi bavuga bati harimo ibibazo no muri ibice bya Kakenge, Bidegu ndetse hano ni muri Fizi haravugwa rero ibintu bidasanzwe bikomeje kugenda birushaho kuhabera. Ni amakuru menshi kubera ko ubu tuvugana biravuga ko hari ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe bakavuga bati ntabwo ari ingabo z'u Burundi, bakavuga bati oya ahubwo ni igisirikare cya leta ya Kongo cyabashije gucisha abasirikare muri biriya bice. Urumva ko havugwa byinshi, amakamyo 12 ngo yaba ariyo yinjiye
yinciye uruhererekane cyangwa se akurikiranye, ariko urumva ko ni byinshi biba bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma rero mu by'ukuri ndabona iminota irimo iragenda yihuta muri kino gitondo. Reka aya makuru menya asubikiye ahangaha, bateguze ko tuza kongera gusubira tukareba n'ibindi biza kuba bigezweho kuri mikoro na Bosco. Iyi akaba ari Region Info. Mugire ibihe byiza, Imana n'imigisha bikomeze kwibanira namwe, turaza gusubira mu masaha ari imbere.